برنامه کدن آدنگ جواکی افدم و حمود می خوش بینن هجا و هفته جی مجارکا تایبت مجارکا گرینگ امی بکن بابت آخه هلبت مجارکا کو ویژه کو از لیمه امی بکن مجارکا افدر بن مناره چارلینگ یا لسورا آمده 28 مجدار سال 2015 سروکی باروی آمده طایر الچی لوی داره لبر نینگه و مناره جانا خوش دستاوو لویسکاکه هاتوو کشتن چند سالا سر دوسیاوی لپرسیناوی گرتیما ده انجام itirazın baroyanda baroya amede o hukuk nasanda doz hat vekirin doz devam kir do nah bir çend roj bere yani doza tahir elçi ku se polise ne girti jed hatın darzandın le dadgaha amede hat le darxistin şandaya dadgahı derbarê polîsên bersuj da biryara beraetê da. Ka werin em ê vê meselê vê doza Tahîr Elçî ku bi beraetê bi encam bûye ji xelkê Amedê bipirsin. Ka derheqê vê doza Tahîr Elçî da çi difikirin? Werin em hemû bi hev re temaşe bikin. Em ê îro qala Tahîr Elçî bikin. Doza wî heşt neh sala tevî lêpirsînê ve berdewam kir. Roja 12 mehê li dadgeha Amedê mehkemê biryar da ku her sê polîsên bersuc hatin beraetkirin. Tu ji bo vê yekê wek siyasetmedarekî Kurd ji bo vê yekê çi dibêjî? Na işte zamanı mirov bena gerek tişkî bêje yani bê kanûnî li ber çavan e li ber çavê civakê yani Tahîr qetil kirin îro li hember Kurdan jî disan sikin yani wana af dikin em jî dizanin ki tenê Tahîrîn ne heran tînçî wisa bû hevde 1500 jî faîlî meşhûreke kujarê xwe ne diyare heye hatta roja îronî jî aliyê demokrasiyê da em nabînin ki yani hikûmetê AKP MHP gavkî erenî bavê em mixabin ki wisa bikin Kurd yani Türkiye'yi parça nakin nêzîkbûnê vana Türkiye'yi parça dike demek ki bi mecûyê demokrasî hareket nekirin demek ki ez bêjim pevîstiye ihtiyacê sed salê bîst yekem bi çi heye aliyê yani idare da çi heye ki ev negirtin ber çavê xwe valla Kurd ne bu xebî welatê parça dikin ji vî welatê tiştek namînî Kurdistan ji boy mafê mirovan ji boy azadiya xwe ji boy demokrasiyê berxa didin mixabin gelê Türk wisa xapandine ki bi olê xapandine bi Kemalizmê xapandine demek ki tu qala mafê Kurdan dikî hemen ev jî dibên vana teröristin vana leşkeran dikujin vana polisan dikujin mafê Kurdan hemen başçav dikin vacî ne rast e sed salê bîst yekan da meddît ki Kurd her dem li ser peyxane Serokkomarê vana Demirel bîle digot ki ya 28 isyan biye me 28 isyan jî nizam çi kiriye demek ki 28 isyan biye ve demê nêzîkbûnê vî devletê de nêzîkbûnê vî ez bêjim desîlataran da çeptik heye ki aqasî ji bipirsin biriz niha pekî mirov dikare bêje ev hişê û mejiyê ku biryar daye biryara derbarê van dozên Kurdan girîng da de mejiyê dewletê ye yani mecûyê devlet devlet ne tev devlet ünîtere demek ki ava bû çika yekî esas kir yek millet yek devlet yek ol gotin yek mezhep gotin devlet li ser vî esasî çêkirin demek ki te yek ku ve demek pir zimanî pir çandî ez bêjim pir etnîsteyî berçav dikî ve demek ji berçavê xwe direvînî çi dibîn nav yekê de tu dixwazî vî dewlemendî bihelînî Şubat zanî armanca Tahîr Elçî jî ew bû dîroka Kurdan çanda Kurdan hebûna Kurdan vir parast ji bo wî ne jî yani da mîna dol berçavê me demek ki hat kuştin jî ve demek ji li vir çika daxuyanî dan çepemeniyê ji bo him vê demê ez bêjim hinek nexweşî jî hebû naberê civakê ew şer û pevçûn neqewme yani şer û pevçûn biraz yani xilas bibe azadî bibe bê demokrasî bê ji bo wî ne jî disan li vira bacarekî qedîm e wî xas ki bacarê qedîm zererê nebînî yani ji bo çand hunerê Kurdan dîrokê Kurdan biparêzî daxuyanî de çepemeniyê çi kirin demek ki daxuyanî de çepemeniyê lê xistin kuştin qetil kirin îro jî disan ekî qetil kirine ew af kirin gotin ki sucê wana tune suç tune tu devletî tu xwedî kanûn jî hêzê leşkerî jî hêzê polis jî adliye jî dest de
Akasa berçavê kameran da cinayet çê dibe. Mirov tê kuştin ki ve mirova ez bêjim parezgera hukuknas e ji bo mafê mirovan, ji bo mafê xaza, ji bo mafê ez bêjim yani her tiştî kesiyetî xel berçavan. Hatta ki tu kujerê bîna dernexînî ortê baweriyê bin milleta baweriyê gelê Amedê serî da çawa bite bibe. Bir aliye ez dibim. Hatta ki bana rüya haber ne gelin demokrasi bana da sere Türkiye'ye dibim bela. Kurdu sere يعني mesela esasin hukuk ve adalete tabii. rastse. Yani hukuka adalete mukabın türlü denir ya. Hani her o çetek derdik ya. Bir nizam mafyayı çıkır ya. Adı nişandan eki hıran kuştiye la adliye derdik ya. Bir dest tezbih radişini li berçavi millet. Vatte çi vatay. Gerem yine bugün berçavi ha gora vina hişyar neze ev ki bana politikayı bana bebe. Evci hem de zanı ki bir ruhi netev devlet bana nikarın hatta ni roja ironu encam ne girtine ciboy halandine kurdan ciboy pişaftını ciboy ki berhabike ezbeşim çandı hüneri kurdan hatta ni roja ironu ne karın encam ebigirin ne yapedacı nikarın encam ebigirin. Hattıştaki encam bigirin ben ya toplumsal sözleşme. MKK'nın günü geri ava bakın. Mafya kurdancı, Aleviyancı, disan ciboy parastını, xazacı, disan em dizanı ki revşe jinan, heri giring revşe jinan ali bir civaki her onuzam çan kez jin tek kuştun. Lehember bana geri MKK'nın ki demokratik bir belki em bizanı ki Türkiye'ci ciboy demokratik bu ne? Dikari gaf ki babi nav netev de ciye hay ezbecim kadir şinas bigri ama bir nezik bu ne? Hem de zanı ki bana da seri kaydı bin bela, seri Türkiye'ydi bin bela. Çıkan seri Kürdan buna bela, ama da seri kaydı bin bela ki bu davici hem de binin yani nav hevketine, bu ki ev ki desilatları yaka parva bakın, disan ketine nav. Yani cüviye aliye çi encam derdi ki ev cina ne diyar yani. چه سال به سال یادم فیلم ما نقد اما چه برخورداری پیوده آدمی بر گویا نبیه ملت مولوانه بروج نبود به چه خونه دی هزار باسل و بقى قال لك باسل تركو قالت كا نقول كي ديستاني كشت ده حب ما شبر بوليس حب جفران ده حب دنيا خالص قادي بر گویا نبیه حال با آدمی کشت اما فیلم ما دی بچه خودی او کشت مثلا عوکنا حفظ بوشنا دربه Yani tütbeci avam bu kuştiye u kras ledikin. او شو الدنيا زانه او دي زانه تاني اكو اشتباه باقي بشي بنابي قونيو احمد داوود اغلي وبان تاني شنو شي قونسان والدنيا قفار وبان ما قونسان الدنيا قفار Çma Ahmet Davutoğlu haberini. هذا استوز مشكلن وقت يشي وان بي جوارا وقت انا يجي فيش منه غافار قون كشتي بوشي كشتن بيك ديالبك احمد كده انسان yardımcı bul zulm nekir kuştun merke tecaddüd devleti keyfe kiranet kuşuyum Türk bu Kürt bu lazım farnaka kiya yusefer bu Ali saneti bu kuşuyum galat Ali kharabi bi Ali kuştun bi Ali zulmü bi tamam غفار Karara ku hatiye dayin te kabul kirin. نها قبل كرت الدنيا قبل لا كي تحب الدنيا بتوني أوروبا زاني الدنيا تنادي كي بتوني أوروبا الكثير زاني كفيلم شكله يورتنا بروجات كشتني بتشانا كشتني كي دربه peki kameralı vay bتشابل كونه أو حبيب بوليجي تكوجي بتوني جت وجات تست درتها بني عرضه درتها جيفيت كوه بالماغ جديد كذي شو ما درناني قيم زاني أما بشكل بيجي أم ديجي بقول سكني سلوي سلمان متن كان يكل حفصي سلوك يكل حفصي سلوك شكر كي كوشت وينا قوار بارش ولسي نجو حبره نجو قندليه قوار وشو شيء نات قمنا قلت يعني حيا أردوغان صاب وكرتنا تكلمة Tegot demak mervat bin ve minare derbazan derdi mervat rad be navad le mervat deşe. Yani ev eşe navad le teçiye mesela Tahir Elçiye gelo. Le mesela Tahir Elçi be bersuç polisen ku de videoyanda hebun hatın beraat kir. Em dixwazin van polîsa ji binin girtin wextê ku em binî de derbasın agir da vê nava dilê me yanî ew giranîkî bîna vê minaretê ser milê me em dixwazin wan faîlê wan eger ku hukuk û edalet li Tirkiye hebe wan derhal bira derxin ew kê cezayê xwe bidin kişandin ji bûna me jî gerçekten zehf zor e yanî mesela em tê vê minarê li vê awê dibînin Tahir Elçî dikeve bîra me em naxwazin rûnên cikî çayekî jî bixwin yanî ew êşawî her daîm dilê me de heye daxwaziya me ew e ji
اگر لترکیه حقیقتا حق و حقوق عدالت کو هبه او یازیا کو سر نبا محکمه خدا در نشاندان برا سری آواج بدن نشاندان وی او کیش بدن وان پلیسی کو دانه کشتن وی کی داوا کشتن یعنی او گلا کو به دسته کی داوا لیکت و برا وی بدن ceza kirin و بدن او kirin ve naba dileme yani di sarahat naba ama bir pişki ev ve sar ve yani. Yani çadırının esirca derbaz bum, ben o camiyem derbaz bum, fotoğraf kuşam gazi paylaşmak bakım. Evcime eva işte bona Tahir Elçi. Yani ev karar yanlış gerek hani hakçı bir yav dana ama her işte naykırını yani ne hak heye ne adalet heye ne işte heye gerek hak ölçü bir adalet ölçü bir bahat yeri çünkü Tahir Elçi insan miro ve kez pır başı yani. Yani tedbijin nirxê gelê Kurd e, hêjayê gelê Kurd e, ji bo gelê Kurd gelek hêja. Gelê Kurd gerek hemû insan mirov vê yekê tepkî binê da yani. Çünkü îro Tahir Elçi sivê ez yek başka miroveke başka hani ev qetil kirin yani protesto ya da ber tepki Yani tu dibê cê şermezarkirinê şuna ku cê were şermezarkirin lê bes lê bes mesele jî ew e li ber çavê hewqa qemerayan hat kuştin û o polîs hatin beraat kirin. 90'lar hatta ve çağı sürekli ev kuştin tene çebune ama demek ki emden ki honakin ki evnaj ve ekame feysin dedin. Her tim kujer û qatilê Kurd hatin beraat kirin. Tene yani evnaj diyeceksin ki ne de olsan bıkıcın emi di sala ya da salaki razın emi de kevin tiştenin evne yani. Bavana evne meselenin neydi? Meselenin diyeceği evne ve hakik kola divinin. Ben ki emi yani demek ki mevi kararı de emi bıkıcın ama salakti sa devam eder baz ve size rojayı haberdim paşa ya bıgırın kesi de haber nade roja khosa derbaz kin. Temaşavan nejah li vê kolana ku em dimeşin gelek hevrê û em bêjin hevpîşeyên Tahir Elçî jî li vê derê hebûn. Niha jî li ser riya me em rastî hevpîşeyekî wî hevalê wî şahadê wê demê Parêzer Abdullah çar hatin. Em ê mesela Tahir Elçî wî ji nêzva wê meselê dişopand kuştina wî doza wî dişopand em ê jê bipirsin. Birîşar Tahir Elçî bi birîneka xedar hat kuştin û ev 8 sal e win şîna wî digirin. Çend sal şûma doz vebû, doz doh bi encam bû, biryara beraetê dan polîsên bersûç. Bi tevahî dema ku merval vî fotoğrafê dinêre, hûn dikarin zikê vî fotoğrafê kuştina Tahir Elçî vê dozê da çi bêje? Yani vekavê ku we jî got ji xwe ji bo yarê de bi ser ve de nêzîka neh sal e derbas dibe. Yani bi kurtasî dema ku em bêjin roja ku bûye bişûn de ew çav ji xwe qatilê wan belî ye lê ji ber ku dewlet nedixwest ku wan eşkere bike yan jî wan ceza bike ji ber wî ha wî ha qesî û dirêj bû. Roja ewilî de ji xwe neyta wan li holê bû. Serê ewilî de wezaretê dadê derket gote me gule dîtine. Lê mixabin tu tişkî warê çi nebû gule ew ku dema ku polîsê hatibûn girtin li we derê hatibû ji bo wî yani dûrî cê ku qetilkirina Tahir hatibû peydakirin ama wan dixwest ku yani wek havê sankî tişkî şik dîte ew çav jî ji xwe me bertek nîşan da me got tişkî wanê tune ye tenê wek tirkî dibêje yani dixwazin di nav gel de tişkî wanê derxin ortê. Dema ku ji serê ewilî de û heta aneka kedabaro gerek merev qet bin pêşavneke eger ku baro li ser nesekîniya bina ji xwe donûrê salkî du salê de ew gota ji xwe dosya hat girtin qediya çû. Ama ji ber ku baro hem di nav netewî û hem di welatê dinê de rapor bûyer teknik işlem evana kişi ku ji ber ku çêkirin êdî bi raporê ku derketin holê mecbûr man ku doz vekirin. Ji ber wî havî piştî sê çar sala ku ancak doz vekirin. Lê dema ku doz vekirin jî di doz vekirinê de jî dîsê xuyanî bû
به انگاش نامه ده نه وکاوه کو کجاره کی وکاوه کو پلیس وان یعنی به شاشی یا جبوی شکلی چه جبروی هاوی ابها سال جی املسر سکن و تالی خو وکاوه انجام بویره جی ون زانن روجا اولی مزان مکاوه برات بکن ما احتمال کی مگو بلکی yani hakesi cider ve velad hakesi herkes liser sekirin yani belki ceza ki bineci ceza ki buçuk bide o am bejin vici tavla bakın le muhabin ev jinekir berattan ev tevevate dibece devlet dibece ez ev bukuşum ezanım ki ve kuşti o ez evi bu parizm والقارشي ازوي براجي بكم وتتش كيجي ناكن پۆلیتیقەیە کورد بە کوژێرە جەزاتونە و پۆلیتیقا بە جەزاهشتنە یەگەلو يعني لبر هوليه جخو برز تاری الچی جبر دوزه کو به جزاهشتن لسر به تایبتی جی لوی سکنی وان دخواست که دوزا ویجی بوی شکلی بکه yani ama jiber ku ev tekliye baro u bisar çune baro do saat vekirin ama muhabin diseji ev berat kirin diseji ve xudikin dema ku Kürt bi dibêje av berjor de herike. Pirsat dawî tiştekî balkêş do daxuyaniya Serokê Weqfa Tahîr Elçî da û heman demê de parêzer tiştekî balkêş got carekan di dadgeha Amedê Tahîr Elçî kuştiye bi vê qerarê rast e gelû yani ev karar xo diyare eğer dadgara ev ne kuştu bije ekuy kuşna jiber kuan Paris evan derxistiya paxıcı ev ji kuştunun cudaye muhaben aynı var ya. Kuştun dubare de nezne ve da. Dubare de sebare de yani demek ku bir şekli هرجي مخابن دوم دكه ما قول داوي اللي بل برصا داوي بلا اب يعني بكي وني وك هفيشين طاير شي هفرين وي هفالي وي وني دفش في دوزي بردن روجا كو قتل ويا وشاغي وكاوي باري مغوتي حتى كسر درزيه جهبه امل بيهرن وحتى كدر درجه امل بيهرن ام دوزي برنادن yani dibek dadger wan berat kirbe le me ticari wan berat nekiriye û em devletê jî û iktidarê jî berat nakin her tim em ê li şopak ştika jî êdî çi lazim dike em ê çi destê me ji were em ê bikin. Zaten em giş danim mala Tirkiye edalet ez navînim wele mîne dî tişkî qarareke xweş de Tirkiye da hatî dayîn de Tirkî janê mêzedekî حقسزی کلکی داری او هر زمان پیش داده که ام گشت بینن فیا بلاوی یعنی که مر نکن جوانا را بهتش کیجی کرنه که دست مگش قفل اندن ولی ام نکنن تش کیجی بکن مر دنگ خود که جدا اسیان دکن مر را پیشیان مر دگرن تنکنی خود تفشی بدی د ترکیه دا کاتی چر بکیم مسئله تسر بکی دما مسئله دبه کرد و کسین کرد محکمت که دوره و قرار برعت ده yani zaten ser Kurda zaten ekstra zulma وهاي ama yani Türkiye adalet komple kapat kirin adalet nej Türkar ama ولا nej Kurdar ama adalet yeki raşin ama yani insan fakir insan mazlum güç zulmiyle ya kan vaabel serme artık peş da güç hevda verin az var dibinim wala az var mı var faham atfazın vej pırsım yani mahkeme ve karara xwe cara kadine Tahir Elçi hat kuştun yani be karara ve cara kadine tabii kesinlikle cak edin ya at kuştun. Ne ev mazlum geçtiğin kuştun cak edin. Vata kahar adaletsizliğe ki kararı ki adaletsizliğe da şeyde be ev mazlum aynı yeniden tişta geçtiğin kuştun. Ajbo ve ki vetişte bejim. Ne tane ana dirok ama hatta nahada adalet daliye zulmkara da ne hati parasın. Hala duvarı dve qada Türkiye'de am bejim Selahattin Demirtaş şey qavala heye jiyana ku وك مرد بنابك وك هلبست وك جيانك ما بيجي ديروكوان وك جيانك ما بيجي هشمندي كردواري ده باريزه تاني ناج بوي كردا تاير الشي حوالا كي ما وك بابا ما وك خوشكا ما وك دايكا ما نتاني بفي شكلي تاير الشي خواص عدالته بباريزه تاير الشي شر نخواسته اشتي خواسته جبر ويا كي هاتن وشهيد خستن نهاج بويا كي فيا بيجم عدالت في تركيا ده نمايا نها ما بخوشی از دوی
دعوا کوز دا ریوال تایر چی مشاندیه ما بخواست 7 سال وکتم صرف مگوتیه از زمان مکردیه ناسلاما مکردیه از دخوازم کردی با خفم کردی بجیم کردی جیان بکم و بدم جیان کرنه ام همان دوزی داتن گرتلی مشکر مجازا خوار نهاد روش آمده ببوری یعنی تجربه مثلا وقتی که طاهر الچی هات کشتن گریدای هوا بله تابی گریدای هوا اجی از دبی چاقت هاتی از دبیجم از بخوب من شاهد دوی پیواجویا کو شهید خسته از بخوب من شاهد یعنی از دعوا سوریه داتم گرته از سوریه درکتم او صاب ناف دکن دبیجن تو سوریه درکتیه تو تل سوریه شارکریش بو مافی خوش بو زمان خو اونو صاب ناف دکن تو یکی تروریستی استایل چیزی که تروریست صلاحیت دمر تاش که تروریستی ایرو کی بحث زمان خو بک کی بحث شرف و ناموس خو بک د چاوی وداد به تروریست اکیجی ویتشتی ام د پاریزن از تایر چی به حوال تایر چی به اشترا بیجم هر وکیدن به مافی خود پاریز و به تروریست از یوجی قبولم تایر چیز یوجی قبول بود یا رو هات شید خستن او پلیس کو هات کشتجی دیمن داشی یعنی طاهر الچی وقتی که لیاقت کشتن پلیس گوتن خویا کردن پلیس کو تین خویا کردن جی خود دیمن دا دیار آیانه دما کو وی روشی وی صحنه دیاره یعنی همبر ویتشتی دایی مرو ایرو واره کو عدالت نپارز خو پشت خو بده ملکیت پشت خو بده دولت پشت خو ند حقوقی روش به وی اویا ای دواره کی او دواره کی ترکیه ده مرو چاو کینو خوازم ویجی بپرسم یعنی مخا من دما کو مجارد به کسی که کرد کو هاتیه کشتن و کسی کش دعوتن دارزاندن مخا من هر تم درباره وان دا بریاره برعت دادین درباره طاهر بریاره درباره دوزا طاهر الچی دا بریاره برعت دادین آ کمال قرقوتا گلکی دن دا دادین یعنی دما کو مجارد و کرد عدالت و حقوق ناشغله گلو نه روزا ما دبیجه دبی دواره قادا جیانا نان دا ام بی نان مانه افیا ویتشتی حقیقتی که روزا ما دبیجه نه روزا کو مثلا ما دبی کرد نه تنیانا ج 100 سالا دهمین بگیره اشترا بیجم 1071 بگیره ج 4 درانه بگیره ج بیزانس بگیره حتی شیخ سعید حتی سید رضا حتی درسمی حتی زیلانه بگیره تا حتی کو روزا ما نیرو به وی فاشیسم آکپی مهپی حتی که ام به وی ذهنیت بمشن و بدن مشاندنی و ام برن رای خو بدنی ویل سر قلتقی بدن ایشتن امی نه طاهر چی ایرو باوی مج بمره ایرو گیا مج بمره امی وی دعوی به چاوی خو می اوزداشمیش بنا امی وی تعویض بدنه نه ام بج ایرو انسان ایرو انسان مرول زانه کو پلیس او کشتیه اویا وکری بجم محکمه خورج دادگاه خورج مگوتیه مش دوزگر راج گوتیه الویل هر درز بجم یکو طاهر چی شهید خستیه چی پلیس بخویه ل دارساندن چه چات دارازاندن لواره وسا نا خفجی وسا خنا پاریس چکی زانه کو دولت پشتاویه یورو پشتامه که مثلا کی خورده پشتامه آمریکا خورده پشتامه روسیه خورده پشتامه کی خورده پشتامه ام بخو مانه باتون خواستن سر ما برژن لطاهر چی قبول نکردن گو اوج کردن اوج زمانه وای چاند وای ناسلما وای وینا وای افیا قبول نکرد لو ما هات کشتن ما ایرو کی دعوا زمان خوبه کی دوزا زمان خوبه کی دوزا چاند خوبه کی دوزا وینا خوبه تی کشتن باشه فرصت داویشته بکن ببرنه نه دو پارزر طاهر الچی و سروک وقفه طاهر الچی داخلی خانه خودت چیک بالکش گفت جاره کادنه قرار محکمه طاهر الچی جاره کادنه هاتیه کشتن گلو چیو صد بینی بچاوی سروک وقفه طاهر الچی و همان دمنده پارزر دوزه داخلیانی که داخلیانی خودت گفت به قرار محکمه طاهر الچی جاره کادنه هاتیه کشتن جاره کدره نه به هزار جاره تی کشت ایرو نه مریشکه کی نه دیگه کی نه پسکه کیه ایرو انسان تن دما کوته کشتن مرو گرال گوی دوزه به پاریزه طاهر الچی ایرو تجربه انسان آمده انسان کرد همه تشکیش انسان دبیج ببیجه و دعوا کرد بونه کریه و دعوا انسانیتی کریه و دعوا عدالتی کریه و دعوا حقوقی کریه و جبرکو و تشته د پاریزه دما کو لهمبره و تشته مدرنیت اب ذهنیت ترکی ذهنیت که مدرنیت کاپیتالیسته ذهنیت که هشمندیا هگمونه دخوازه هر تم خورز سر بگیره نه جبر کوفیتش هی چه لهمبره وی چه بریار تیگرته برات بلا بگیرن اوی دکوشن ایرو لهمبره مج لهمبره ویج لهمبره چی انسانی که جیانا دموکرات جیانا سوسیالیست جیانا وکف
جیان آشتی د پاریز و لهمبری وی بلوواجی و دما کوتشته کی بریار کته گرتن او یا گله هر مزل دموکراسی دغه کوم بیجه کو جیان کی دموکراسی تایر چی دموکراسی نه پاراست صلاحیت دمرتاش دموکراسی نه پاراسته قوالا دموکراسی نه پاراسته ای کار دموکراسی ترکیه به دموکراسی اوه امن چن چاوی خوشر کم چه پوزه خو امن چن جغره کم نکنه بوشینه تایر چی یا چه ما کرد گو برای جیان انسان خوش به ناستما انسان کانه به باخفه چاند خو کانه باخفه ایرو مل انسان که مذکر از آن بی انسان کرد عرب تری چرکس چیه تایر چی واقعا تایر چی گو نه کرد نه ترک نه عرب نه چرکس گو کش بره هفن و گو تک ولوس تک وطن تک bayrak Sakarya millet ev sloganı mera nagêje ciye ki Erdoğan eşmendiye ki faşizanı valla ev her doy viyad beşim بله تماشاوانجا ام به هفته جی لعامده ون هلبت وکا کومه دسپیکی گوت ما به هفته سر مجارکا گلک گرین که آخوین که اف مجار جی دوزا طاهر الچی بو دوزا طاهر الچی بداوی بو وکا کو ته زانین پلیسم برسوچ کو دا نگرتی دهاتن دارزاندن هاتوم برات کرن موی مسئله جی خلقی آمده پرسی ام بی هوای دکیجن داویا برنامه خو حتی برنامه کردن هر شادو بختوار ببینید